Now fuck that bitch. Fuck that bitch. Fuck that bitch. Bitch better have my fuck me. I pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan put na naš kanal i danas imamo jednu adventure mapu koja se zove, ja mislim, Herobrine is back ili Herobrine return ili tako nešto. Ne znam, znači evo danas igramo tu mapu na single player. Našao sam je na internetu i da mapa je default zato što, ne znam, kaže recommended to neku, sam 1.5 text pack, nemam pojma. A i meni brzo skidam, tako da ću probati na ovoj default teksturi s njom, nadam se da će tako ostati. Pa ja počnemo prvo ova pravila i ovo. Herobrine is returned by Hyplex, znači ipak je Herobrine return. Don't break any blocks unless taught to. I recommend Andres a color text pack. Special thanks to Gizmo, sequel of Herobrine's Mansion. Client settings, turn off clouds, brightness, pedestal, plus, smoke, lighting off, settings, smoke lighting off, šta je rekao dalje, brightness, pedestal, plus, ok, to jeste. Šta mi treba sad, clouds, focus, to sam već isključio za clouds, to sam 100% siguran, znači ovdje, to je to, znači i brightness i to je isključeno, pa ne, tako brightness, 50 plus, pa ja ću staviti 50, ne znam. Idemo dalje i pa je to. Ja ću manji brightness, ali nema se. To imamo ovamo, imamo još neke sajnove. Forever alone, play this map on my virtual lobby server mc-hyplex.net, probat ćemo taj server. Znači idemo right click to the hoppers, grab the key and put them back in the hopper to open the doors. Znači B, znači A, znači ovo je B, ovo je A, ovo je B, tako i ovo je A, ušli smo normal mode, hard mode. Idemo normal mode jer smo mi newbovi. Ovo, press the button to begin your adventure, ok. Sad ćemo samo pogledamo ovo. There are 2 weapon armor sets available. Make sure you grab the quest log in the first house. But now just choose a difficulty and press the start button behind you. Idemo ovdje peaceful, ja sam stavio peaceful, idemo normal. I to je to, znači kliknu ovdje još jedan normal. I idemo. Imamo ga. Ćao Viktore, znači ne budemo neki Viktor. Ok. Opet over here is be back. What are you talking about? Calm down. Spit it out. Who? It's come to see. Vengeance for what we did 3 years ago. 3 years. I'll go stop here. Stay here with them. But before you go, grab some spell my strong chest off again. Some out. Okay, quest log. Opa. Taj armor, to znači idem na Alexu, da idem na default teksturi. Kids. 2, 3. Pa kaže. Herobrine's return. Idemo dalje. Quest 1. The town is raised by Herobrine's return. Gear up and make your way to the town to investigate. Ok, idemo prvo do town. Znači imamo ovdje već neke... Mako se tali šta ih je. Znači, 2 pomijeli dalje. Ovaj veći... Omaga! Šta mi uradili? Znači, od tamo se...
Ovako, ovo je normalno mod. Jedan, ja. Ovim tiče. Ali se još ne regenerisao. Ubit će me kao ništa. Kao zeca. Aj, zašto ne mogu da se zatvore vrata? Ja nemam bol. Beš, samo ću vas obići. Evo, nastavne se. Bože, ovo, pola sata mi treba da doželim. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh, look, we have here, old friend. Okej, šta ja sad radim? Okej, sad pričam s njim. Okej, evo ga, Herobrine. Peder. Hi, gay! Here, gay! Hey, hey, gay, gay, gay! O jebao te vatrome. He must be stopped. No, prepare his... Ovo je ovaj vesel. Daj mi hranu liče, jeboti mater. Mislim da sam vidio da se ovaj menja to. Ajmo, imamo sljedeći quest. Herobrine's Return. Quest 2. Herobrine's Corrupt has been cast open to town. Connect person alert in the town. Check for... What the fuck? Operation has been cast upon the town. Contact priest alert and the town church for weeks. Znači, jebodelično. Čitam engleski, sad. Gdje je ovdje crkva? Gdje je ovdje? Jeste. Al, čao, nemaš ništa čast. Baš si govor. Ask. You please stop him. Pa ne možete. Nema nešto ti možete. Quest 2 complete. Ok, 2 questa sam completao, svaki mi čas. Znači 1 od 5 questa ćemo zavrati dobro pa ćemo dalje biti. Herobrine's corporation has been cast upon the town. Kako je zato, sve to reći. The graveyard has been taken over by a necromancer Herobrine's command. They fed him and freed the town from darkness. Graveyard. Gdje je ovdje groblje? Graveyard je groblje. Javno groblje. Zašto? Gdje ste gevi? Jebot! Šta vas je ko? Ok, ti si gotov. Idemo dalje, idemo dalje. Aoj! Ok, jedi.
vidimo bol. Samo da je malo može. Ima 4 ti to. Tako je. Ovaj mi se neko čini boljim mnogo. Tako je već. Idemo dalje. Mislim da sam stigla. Ok, nisam. Ovo je boss fighter. Ne. Nije me ovo trebalo. Još gore, ne znam gdje je ovo. Zašto sam zasno star? Aha, evo ga. Oh my god. Ti mi je očigledno do jajeta. Pa teško odliči samo još. Jajeti. Ajde, ja. Mislim da barem ovdje skupljam levele. Ok, ima vas mnogo. Šta je ovo? Opa. Omg, pa hoću ti. Opa. Aha. Čekaj, zombie hurt. Sad sam skapio, nisam bila na foru. Znači, nema da verati da bi imate roka. To je sve gori gore. Aha, ovaj je kao boss, a? I jebo delični je boss. What the fuck, sam ga pobedio? Ok, ne kontam ništa više. Nisam ga pobedio. Ajoj. A, što me to nervira? Desi se mi. Ovako, ovaj nervira što beži na stop. Šta li će da bude s Herobrine? Opa, izgleda se pobedio. Nisam pobedio, omg. Ajmo. To. Ovo ne važi ti naša, ne da se. Ustavi zemlja. Omg. Trčit ću.
beži tamo. Pa gdje je sad to? A daj, ne znam šta da radi. Nije fora. Gdje je taj voj? Pušnu motor. Aha! Voj, sam ne znam šta je voj. Aha, to je ovo. O, pao mi se ranio. Tako si... Znači, našao sam i to. Quest 3 complete. Oh, yeah. Quest 4. Idemo dalje. Znači, Quest 4. Ne, Quest 3. Rain Skull was summoned to life and ruined the town. Destroy Skeletor to reclaim peace to the village. Kako sad to da radim? I kako sad ja ovo da otvorim? Test. Idemo dalje. Skeletor. Ma ga još jedan boss. Ovo mi sve ide na kurac. Bukvalno. Ajmo Herobrine, jebat ću i tebe, a prvo tog skeletora. Ne mogu sve odjednom jebati, nisam ti ja ovdje čak Norris. What the fuck? Šta mi je koji put? Aha. Break that block. A kako da ga breakujem, majke? Aha, evo ga. Ovo da prolazi iz glave. Ja ne znam kako dođem u ovo. Znači, ne sam dao da breakujem blokove. Da bi ušao. Pogodilo me jako nešto sve. Okej, i sad sam došao ovdje. I šta sam sad uradio? Zaključam. Ajde, barem da pročitam ovaj quest. Antique School was summoned to life. Kako sad to da uradim? Onda plivam u lavi. Ima da ću uspjeti? Da, uspio sam. Ne vezi. Okej, a čekaj. Fucking fine. Jednostavno. Šta da radim da uđem?
ne znam da li smijem da cepam blokove, ali ne mogu očigledno ni vatru ugasiti. Imam strele vuk. Ili možda trebam da gađam ono sve. Break this block with a sword to break this sword. Sad ću prije toga da radim kako da dođem sa swordom. Vidi, to je još su ugasio. Rade. Ne mogu nije cepati. The eyes. Ipak izgledam moram da gađam, mogu da gađam. Tako. Ajme. Okej, jedno oko pogađeno. Samo malo drugo. Oh my god! Odakle vi iskočiste? Sve vam je jedno. Pazi šta ih je jebote. Tek sad ja ovaj trebam da gađam bol. I sad više nema. Omaga, pa kako ja ovo ne pogađam? Uvijek se pogađam. Sad trebam sve ih ispogađati. Okej, ja ne treba ovako. Oh my god. Oh my god. Još ovaj galje sad. Oh, neće da bude galje. Da me je jeboga, ja, daj, šta daj to? Opet sam ga daj, jebog mi ma. Super sam je još uvijek bio. Kako? Oje, bote, ja, ajde, trepni ja. Ova idica više nije na. Aj, šta sad? Sad si mi to pogodio i šta sad? Tako. Ove sredi da padne. Super, ja nam da dopizi ovaj skelet i ja sam mrtav. Opet trebamo dice. O, dice, trebamo dice. I još ima dva odlične. Evo ga opet tako. Jobe mu mate više. Evo tako. Vaja, tako da gorim ne. Ok.
događa. Omega, dobro je. Dobro, sada kad izvedem ću čitamo novi quest. Znači, ne znam da li ću ga raditi jer dosta sam se zajebao sada po ovom questa i dosta mi je to da vidiš. I možemo gdje zađu fajn. E pa da gledamo sljedeći quest. Quest number... Quest 1, Quest 5, Quest... What the fuck, do koliko sam ja questa stigla. Idemo ovako. Znači sad sam ja mislim završio Quest 4. Pa da. Quest 1. Ok ljudi, to bi sad bilo to. Što me tu gledaju? Aha, znači ovo sve. Ok ljudi, to bi bilo to za ovu epizodu Minecraft Adventure mape. Znači igrali smo mapu Herobrine's Back, Herobrine's Return. I da, izvinim se ako je malo loš komentar, bio live komentari i tako da nadam se da ću popraviti to. Za sad je dobro, ja mislim, ovo je znači bila prva epizoda te Adventure mape. Ukoliko se sviđalo, like, share, subscribe, ako nije, izvinjavam se i to bi bilo to za ovu epizodu i pozdrav!